Evropska unija u ozbiljnoj i dubokoj krizi, kao takva, dakle to je kriza sistema i modela integracije, a to je pride i kriza i civilizacijskog modela Zapada. Jedna ozbiljna kriza koja mislim da je otišla nepovratno u jednu vrstu dekadencije i to se neće popraviti. To je kriza i pojedinih država članica Evropske unije, poput Francuske. U tom smislu, ne treba što da vas čudi što je zapravo taj naš evropski put nije tema. I za mene on nije tema, jer on objektivno nije tema. Zašto? Zato što se Evropska unija neće širiti u dogledno vreme. To su oni sami rekli više puta. Sad je došlo do toga da više ne daju ni datume. Mislim da je svima jasno, već podavno nama u stranci još od 2008. godine, neki su lagali dugi niz godina, to nije povezano, ali jeste, dakle, naš proces evropskih integracija je direktnoj vezi, dakle, nalazi se u direktnoj vezi sa pitanjem teritorijalne celovitosti, odnosno odbranom Kosova i Metohije, odnosno secesijom Kosova i Metohije. I svi znamo da je uslov da mi eventualno jednog dana postanemo punopravna članica Evropske unije, da se odreknemo naše teritorije ili da prihvatimo secesiju dela teritorije, što mislim da je nedopustivo i da niko u Srbiji nikad neće uraditi. Velike sile gledaju planetu kao njihovu šahovsku tablu, celu planetu. I mi smo tu jedan potencijalno žarište ili potencijalno područje za uticaj ili za interes jednih ili drugih i trećih. U tom smislu, nebitno je što Kina ne deluje, možda će se Kina angažovati konkretnije što od Kosova, to do Republike Srpske, da ne zaboravite njenu ulogu u Ujedinjenim nacijama, u Savjetu bezbednosti, koja je važna, podjednako važna, koja je uloga Ruske federacije, ali hoću vam kažem, čak i nezavisno od toga, ima niz drugih kriznih žarišta, bitno je samo da ta ravnoteža postoji. I onda je nacijama poput naše lakše da neke svoje, da kažem, istorijske ambicije, nacionalne ambicije sprovode. Ako ih imamo, ja verujem da ih imamo, mislim, žilaviji smo mi narod nego što ponekad i sami mislimo ovih proteklih par godina. I to se pokazalo. Toliko su se promenjali međunarodni odnosi. Toliko je više ravnoteže danas nego ikada od 1990. godine pada Berlinskog zida, da prosto bilo čije mešanje omogućava za nevelike zemlje poput naše da balansiraju i da prave neku vrstu otklona i od jednih i od drugih, odnosno daje nam veći manevarski prostor da pružimo otpor bilo kakvom pritisku. I to je jako važno. Ono što mi svakako nismo faktor koji destabilizuje region, ali tu nema leka. Dakle, ja Srbiju vidim da bismo imali mira kao izuzetno snažnu i vojno i da kažem mentalno, ako vam to nešto znači, u smislu da smo utemeljeni nacionalno, da imamo mnogo više konsenzusa u eliti našoj povodom tih najvažnijih pitanja. Možemo da pričamo o ekologiji, o PDV-u, o šta ti ja znam, o obrazovnom sistemu, ali ne bi smeli da imamo tako različite stavove povodom, ne znam, spoljno-političkih orijentacija, bezbednostnih orijentacija i tako dalje. Ja tu nemam negativan stav prema toj ideji Otvoreni Balkan, jer znam koliko nam manjka radne snage, znam koliko to može biti za najjaču ekonomiju u regionu, a to je naša ekonomija plodonosna. Jedino što mi se čini da je malo naivno na momente. Aleksandar Vučić, dakle predsjednik Srbije, tu pokazuje možda i određen stepen naivnosti, jer to vam je sad da vas ne zamaram, funkcionalistička teorija međunarodnim odnosima, sad ćemo mi preko ekonomije da pomirimo svet ljudi. To je jedno suštinski levičarsko shvatanje, materialističko shvatanje sveta, koje je potpuno pogrešno i empirijski, iskustveno, istorijski, ne da nije dokazano, nego je dokazano suprotno. Dakle, dok imate jedan takav geopolitički sukob, kakav imate, ajde da uzmem tu sintagmu briselske birokratije, Zapadni Balkan, dakle, dok imate takve geopolitičke sukobe na Zapadnom Balkanu, gde ništa nije rešeno, ni Makedonija, ni Bosna i Hercegovina, ni naravno secesija Kosova i Metohije, nema te ekonomije i te ekonomske saradnje koja može to da izbriše.